Trebamo li se zabrinuti kada vidimo mrave na pupoljcima božura, kao evo ovdje kod mene? Uopće ne. Ovo je sasvim normalna pojava i ono što je jako zanimljivo nije da su mravi ti koji su došli na božur, nego je božur pozvao mrave. Kako to? Pa evo, na način da božur na pupoljcima luči kapljice koje su slatke. I onda zapravo na taj način on ciljano privlači mrave k sebi. Dva su moguća razloga za ovo. Prvo je da božur namjerno privlači mrave na sebe kako bi se oni hranili tu, pa da onda mravi štite ove pupoljke od nekih drugih potencijalnih nametnika. Drugi, meni zapravo još možda čak i vjerojatniji razlog je taj da božur namjerno luči kapljice slatkog soka, da mravi ne bi na njemu uzgajali uši, jer je inače mravi, dio mrava u mravinjaku su pastiri i onda oni, čim se na proljeće pojave uši, raspoređuju uši po mekanim, sočnim, mladim biljkama kako bi mogli skupljati medenu rosu koju luče uši nakon što se napiju biljnih sokova. Ali u ovoj situaciji sa božurom, božur već zapravo sam luči kapljice slatkog medenog soka i tako mravi uopće nemaju potrebe naseljavati uši na božuru, nego samo redovito obilaziti i skupljati nagradu. Eto, zato nemojte se bojati, nemojte uništavati mrave. Eto, mnogi ljudi onda iz neznanja misle da će mravi uništiti božur pa posipavaju sa raznim otrovima. Sasvim nepotrebno, ništa se neće dogoditi božuru. Ove kapljice i onako moraju biti pobrane da bi cvjetovi bili ljepši i uopće se ne morate niti bojati, niti zabrinjavati zašto su mravi tu. Znači, ponavljam, božur je pozvao mrave na gozbu i ovo je sasvim prirodna pojava. A više znanja kako bi bolje razumjeli prirodu oko sebe i na koji način ona funkcionira, pratite na ovim stranicama ili na www.biovrt.com. Pozdrav iz Biovrta!